ntago wakibaza ukuntu umutwe w'inyeshyamba ushobora kwigarurira ibihugu cyangwa ukaba ubukombe ku mugabane runaka ugasesa ibihugu birenze 3. nta ibyo bidahagije bamwe mu ibyo bihugu cyangwa ingabo zigize ibyo bihugu bagahunga. Uwo mutwe nta wundi ni M23 benshi bakunze kwita M23. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izohereza intumwa zayo i Rwanda, aho ni mu gihugu cya Angola. Iyi leta yavuze ko izohereza intumwa zayo kuwa 18 Werurwe 2025 kugira ngo izi mpande zombi ziganire ibiganiro by'amahoro n'uyu mutwe wa M23. Ibi biganiro biteganyijwe kuba ku nshuro ya mbere hagati y'izi mpande zombi mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo byerekeye umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muperezida we Antoine Felix Tshisekedi wari waranze kuganira n'uyu mutwe mbere, ubu ari kongera gusuzuma imyanzuro nyuma y'uko ingabo za leta zahuye n'ibibazo bikomeye ku rugamba. Uyu mutwe wa M23 ahanini ugizwe n'abanyekongo ahanini bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Umaze kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo harimo nk'umujyi wa Goma. Iyi mirwano yatumye abasaga 7,000 bahasiga ubuzima, abandi basaga 600,000 bava mu byabo mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka. Perezida wa Angola Bwana João Lourenço ari gukora ibishoboka byose ngo ahagarike intambara no kugarura umutekano mu karere. Akaba yatumije ibi biganiro nk'umuhuza hagati y'impande zombi. Nubwo hari intambwe ziri guterwa mu gushaka amahoro arambuye, haracyari inzitizi nyinshi zigomba gushakirwa umuti kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ushobora kwibaza impamvu y'uyu muhuro. Nta yindi, impamvu zatumye leta ya Kongo yemera kuganira ibiganiro na M23 nizi zikurikira. Iya mbere ni ibihombo by'ingabo za Kongo FARDC ku rugamba. Mu minsi ishize M23 cyangwa izi ngabo zigaruriye ibice by'uburasirazuba bwa Kongo harimo nka teritwari ya Masisi na Rucuru. FARDC kandi yahuye n'akaga gakomeye byatumye ubuyobozi bwa Kongo bushaka uko bwaganira aho gukomeza intambara itazwi iherezo. Indi mpamvu harimo igitutu cy'abanyamahanga. Igihugu nka Angola bikomeje gusaba leta ya Kongo kwinjira mu biganiro aho gukomeza imirwano. Perezida wa Angola Bwana João Lourenço ni uri gufasha muri uyu murongo w'ibi biganiro. Indi mpamvu ni ubushake bwo kugarura amahoro, ihagarikwa ry'inkunga ry'ingabo z'abanyamahanga, umunaniro wa politike imbere mu gihugu n'izindi. Perezida Tshisekedi kandi ari kotswa igitutu imbere mu bihugu cyane cyane nyuma y'amatora kugira ngo ashake umuti w'ibibazo by'umutekano n'iki gihugu ayoboye. Gutangira ibi biganiro ni uburyo bwo kwerekana ko ari gushaka umuti w'iki kibazo urambye. Nkaho ibyo bidahagije, ushobora kwibaza ngo uyu mutwe se ubayeho uyoborwa na bande? Ufite abayobozi cyangwa abawuhagarariye? Nibo ngiye kukubwira. Ku ikubitiro turahasanga uwo bita Bertrand Bisimwa. Uyu ni perezida w'uyu mutwe wa M23. Undi ni Colonel Nanga. Uyu ni umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC cyangwa se M23. Ku mwanya wa gatatu hari Lawrence Kanyuka. Uyu ni umuvugizi wa M23 mu bya politike. Ku mwanya wa kane hari Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu ni umuvugizi w'umutwe wa M23. Hakaba n'uhagarariye izi ngabo za M23 zirwana, yitwa General Sultani Emmanuel Makenga. Ngizo impamvu zatumye Kongo yemera ibi biganiro hagati y'izi mpande zombi, hagati ya leta ya Kongo n'uyu mutwe wa M23 cyangwa bakunda kwita intare za Sarambwe. Icyo usabwa ni ugukora subscribe nimba utarayikora, like, comment na share, ubundi tukazahura mu kiganiro cy'ubutaha tubabwira ibizaba byavuye muri iyi myanzuro cyangwa se iyi nama hagati y'impande zombi. Ndagushimiye, urakoze.